Bol u leđima može imati desetine okidača, a da nemaju nikakve veze sa povredama ili starosti. Ovo su najčešći: dugo sedenje, nepravilno držanje, loš dušek za spavanje, nošenje torbe na jednom ramenu, podizanje tereta pogrešnom tehnikom, preveliko opterećenje u teretani, gojaznost, naglo uvrtanje trupa, hladnoća ili promaja, duga vožnja i vibracije, ponekad čak i stres. Takođe i zdravstveni problemi poput diskus hernije, išijasa, skolioze, osteoporoze. Ukoliko bolovi ne prođu u roku od 3 dana, neophodno je da se obratite fizijatru. U Fizionova centru prvo otkrivamo pravi uzrok nastanka bolova i zatim ga ciljano lečimo. Imamo na raspolaganju preko 30 protokola lečenja koje koristimo u zavisnosti od dijagnoze, stepena povrede ili oštećenja usled dugoročnog nelečenja. Već prvog terapijskog dana smo u stanju da pacijenta obezbolimo, a u završnoj fazi terapija, uz primjenu 2 tipa fokus aparata, ciljano regenerišemo oštećenja hrskavice, tetiva, ligamenata, nerava, pa čak i kostiju, i to na dubini do 12 cm. Ono što nas izdvaja u čitavom regionu jeste robotizovani laser M8, jedinstveni uređaj koji, zahvaljujući snažnom analgetskom dejstvu, efikasno uklanja bol, umanjuje upalu i otok i time obezbeđuje brži, udobniji i maksimalno bezbolan oporavak naših pacijenata.